uthenga for 10 million ngiyikhokhela imali yakhona phelele 10 million imali yami sengixakwa ileli dladla kusedladleni lapho leli dladla because she's involved ayikho into yake yalunga emhlabeni ukhona umdolomba pha angazi nebhadi noma wachathwa ngesichitho lo ngisaba ngisho ungena ebusinessini naye yonke into anayo fana ngabona abantu bamthuka kanjani ama Facebook lo hey angithi iyo lento engikhuluma yokuchaga amadoda usethi Kaizer Chiefs yonke lonke usechaga amadoda kade kufika abafuthi hey akathi kumanga ngathi awukanti niyabona ay mina bengafunda ukukhuluma ungcoma sekhuluma nini she's out there without permission my permission but la mntwana ngozi mawumfati wendvodza uyacela awungicela ukuye kuthini at least let your husband know ukuthi ngiye kuthini base sekubona nje uqhamuka nje awu angazi lesifebe besiyaphi ubamthu ayabamthanda the Zulus are not happy with her fanele kube nelibandla labo make leleya labo yebo bondlonkulu libafundzise ukuthi bondlonkulu ba behave njani lapha ekhaya kodwa yazi ukuthina amabandla kanjalo engathi bathola le inkonzweni koShembe maye mina noShembe mina uShembe kimi uyamona uShembe unyani isilima manje hey ngiyakwashembe uyabona nje kunendoda emshelayo ukuthi uMasango lo uyazi uphi hey ngicela ubuye esontweni ngathi ufuna ukumkhela lesontweni lalela ngomdedela inja ayihambe inja iyokhwela esontweni wakuthini ngiyophuma ngiyoflathela uyodungama lo akangazi akuvuke noma ngabe unomuntu onjani wangapha ngizoyishaya engane ayingazi ngiyinkosi how did I become a king ngoba ngumthakathi ayizidishiye ucabanga ukuthi wonke lamadoda angaka eSouth Africa onke afuna uba izilo ayizidishiye ungalwa nami wena hey wekholo lenjayeni kusathi ngicela endini yami nginentombi yami napheshe uncane enduni lena anginqenge ngcuza yakhe mina fuck ngangedela umdolomo ngimpa imali wazi uthini ngiyagcina uzombona uhluphe kanjani umfazi lo ngimfuna aphumile futhi la endlini yami la hamba emachobeni ade ngibuza stupid question la kuduka ngibani blale uyazi wenzeni lengane le kumanje kunento yakhayo la uyazi induna ziyangibu ufike induna lapho but yini lenzo umntwana sizula akhela yena emzini kaba yini ekhaya wena hey wothatha lezi iqini zakho ubuye nazo emachobeni ngakubeka emachobeni nomsunu kanye omsunu wensha futhi ngijwayela kabi wena awusiwa la wakhangela wena akekho umuntu onomfazi la ngijwayela kabi wena mdolomo uzuhlala ngathi uinnocent kanti uyanuka usathi yabona ukuba mkhulu uzuyikhohle ube mkhulu nakubantu ongafanele kuba mkhulu kubo ngiyinkosi nje khona abantu abangamakhosi ngaphezulu kwami abantu nto engibahloniphayo uNkulunkulu ababekile kufanele ngibahloniphe ngiyathanda kangithandi bangamakhosi kimi ngiyinkosi yabo bazi ukuthi ngishaya imithetho phezulu kwabo kodwa ngendlela nje engiyiphatha ngayo angisho ukuthi anginamaphutha ngoba akekho umuntu ophila ngaphansi kwamaphutha. Siyabingelela ingane zakwethu sicela uqala ungena kuleli cast lethu nzobulunga isicofa subscribe button le channel yethu umkhosi ingane zakwethu yelana ke
inkosi-ke uMrs Zulu King, Mrs Zulu kaZwelithini, ushaqisa abaningi ey'nkundleni zokuxhumana. Emva kokuba-ke eyethu-ke uNdlunkulu-ke loyo-ke ongunkosikazi wakhe nganzakwethu-ke ngenxa yokuphuza utshwala noma ngenxa yophuzo oludakayo. Akuqondakali-ke noma ingoba ukwenza lokhu ngoba ephuzile noma ukwenza nje ngenhloso. Mina-ke nawe bengathanda sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button. Danko.